nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo yazakozwe bavandimwe. Hashize iminsi mike mbabwiye ku buzima bwa mutagatifu Jeanne Françoise de Chantal, umubikira mbere yo kumubikira turibuka ko yari umugore washinze urugo akabyara abana, yamara kubakuza akajya gushinga umuryango w'abihaye Imana baba visitandine, nuvuga ngo babikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Akaba ari monasteri, n'ababikira babaho ubuzima budasohoka, babaho ahanini mu isengesho no kuzirikana ijambo ry'Imana. Umwe rero mu batagatifu bavuka muri uwo muryango nshaka ko tuganira uyu munsi, kandi nawe ukunzwe cyane ndetse wasuye n'u Rwanda, umubiri watemberejwe mu Rwanda, ni mutagatifu Margarita Maria. Mutagatifu Margarita Maria Alacoque ni umutagatifu w'umufaransa wavutse ku itariki 22 z'ukwa karindwi 1647 i Bourgogne mu Bufaransa. Yitabye Imana kuri 17 z'ukwa 10 1690 i Paray-le-Monial, aho yaragiye kwiha Imana. Yizihizwa ku itariki 16 z'ukwa 10. Mutagatifu Margarita Maria yakuranye umuco w'isengesho. Akiri umwana mutoya cyane, mu gihe abandi bana bari gukina iby'abana, we kenshi yajyaga kwiherera asenga. Yabonaga bimurangaza. Hanyuma afite imyaka 5 yigeze kumva abantu bakuru bari kuganira iby'amasezerano y'abihaye Imana, ubukene, ukumvira n'ubusugi. Yumva biramunyuze. Aragenda ariherera abwira Imana ati, Imana yanjye nanjye ngutuye ubusugi bwanjye. Rwose ngo misa yakurikiyeho yituye Imana umubiri we ho igitambo, avuga ati, Imana yanjye uyu mubiri wanjye ndawukuhaye, ni wowe wenyine nyirawo. Hanyuma amaze kugira imyaka 9 yaje guhabwa isakramento ry'Eucharistia ya mbere. Kuva icyo gihe yumva yunze umwe na Yezu ku buryo budasanzwe, atangira no kujya ahana umubiri we yibabaza mu buryo butandukanye, ashaka nyine kwigana Yezu mu bubabare bwe. Byarakomeje, byaramuherekeje ubuzima bwe bwose, ibikorwa byo kwibabaza. Mu bwangavu bwe yaje gupfusha papa we, baba mu bukene bukomeye n'umuryango nyine bari basigaranye, ndetse n'ibintu byabo, imitungo yabo, indi miryango nyine yaho papa we avuka barabyigarurira, akaroba bigenga, bakaroba bijera, bituma baba mu bukene bukomeye cyane. Batangira kujya bakora imirimo ikomeye kugira ngo babone udufaranga two kwibeshaho, ariko akomeza azirikana byasezerano. Ndetse yaje no kurwara indwara idasanzwe, araremba. Hanyuma ariko asezeranya Bikira Mariya ko namukiza rwose azajya kwiha Imana mu muryango runaka. Bya bindi yasezeranyije Imana mu ibanga ry'umutima we akabishyira ku mugaragaro. Hanyuma rero koko bwaje kubona Bikira Mariya amusekera. Kuva uwo munsi yumva arakize. Hanyuma ku izina rye yitwaga Margarita yongeraho Mariya, niho yakuye izina rya Margarita Maria. Hanyuma rero nyuma y'igihe kitarambiranye baje gusubirana ibintu byabo, ndetse basa n'ababirangariramo, barongera barikungahaza, ubuzima burakomeza, asa nk'uwibagiwe gato isezerano. Yezu yaje kumubonekera yambaye cya gishura gitukura, ya sene mbese yo kwa Herode, igihe bamwambika igishura gitukura, bamwambitse ikamba ry'amahwa, bamufatishije n'urubingo mu kiganza. Igihe bavuga ati, igihe Herode avuga ati, dore umuntu, ece homo. Ni ukuvuga iyo sene rero yakomeje kuba mu buzima bwe, nk'aho Yezu amwiyeretse nk'umuntu wababaye cyane akwiye guhoza. Byamugumye mu mutima we. Ndetse hari n'igihe yigeze kumwiyereka yakubiswe inkoni nyinshi zitagira ingano, ya sene yo gukubitwa kwa Yezu. Igihe nyine Herode amukubitisha mbere yo kumubambisha, byose yagiye abona byo bare bwa Yezu byatumye arushaho gukunda kwibabaza.
yaje no gufata icyemezo cyo gusezera kuri iwabo ajya kwiha Imana, nawe akomanga ku miryango itandukanye y'imiryango y'abihaye Imana, ariko aho yageze bakamwakira ni mu muryango nyine w'abavizitandine b'Iparero Moniyari, niho yinjiriye naho yapfiriye. Yakomeje kurangwa n'amabonekerwa ya Yezu, aza kumubwira agahinda ke ko kudakundwa n'abantu. Umunsi umwe yaje gutwarwa buroho, abona apfukamye imbere y'umusaraba wa Yezu nyine asenga, abona Yezu yuzuye urumuri rwinshi cyane, mu mutima we urimo ibishashi by'urukundo rwinshi rutwika. Aravuga ati nguyu umutima, dore umutima wakunze abantu kugeza ahangaha, ariko bo inyiturano ikaba bukonje, agasuzuguro, zasakira irego no kutanyitaho. Hanyuma atari ko nibura wowe nkunda mu mwanya wabo bose. Ryari ibonekerwa rirerire, ntabwo ibyo yamubwiye byose nabibabwira muri aka kanya, ariko muri make icyo ashaka kumugezaho ni ubwo butumwa bw'urukundo rutagira inyiturano. Yezu adukunda, ariko twebwe ntitwishyure urwo rukundo yatubanje. Yaje kumutuma rero ikintu gikomeye cyatumye anamamara cyane. Muri iyo monasteri niho byatangiye ariko biza gukwira n'ahandi hose. Ni ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu, Devotion Sacrée Cœur de Jésus. Iryo bonekerwa yarigize ari mu kwa gatandatu 1675. Yakomeje kumubwira ati mfite inyota igurumana umutima wanjye gukundwa n'abantu. Ndi hano muri Tabinakoro, ndi hano mu isakaramentu ry'Eucharistia kubera mwebwe, kubera abantu, ariko akenshi muranyibagirwa. Simbona n'umwunyegera ku buryo yamara iyo nyota ku rwego mbishaka. Nibwo yamusabaga ko kuwa gatanu w'imboneka rero, wa gatanu wa mbere w'ukwezi, waba umunsi wo guhimbaza uwo mutima mutagatifu wa Yezu ku buryo bw'umwihariko. Yabimusabye amusaba yuko mu ijoro ryo kwa kane rishyira wa gatanu w'imboneka, hagati ya 5:00 na 6:00 z'ijoro, yajya arambarara imbere y'isakaramentu, Yezu akamujyana mu kaga yagiriye muri Getsemani. Margarita Maria nawe akabibaho nk'uko Yezu yabibayeho. Igihe intumwa ze yasangaga zasinziriye, akarinda zitonganya ati ntimwabashe kubana nanjye nibura isaha imwe. Iyo saha rero niyo yitwa isaha ntagatifu, mwumva muri kiliziya abantu benshi bakora. Isaha ntagatifu nta yindi, niyo saha iba kwa kane w'imboneka, ushyira wa gatanu w'imboneka z'ukwezi. Muri cya gihe nyine muri Getsemani kwa kane mutagatifu nyine Yezu arayabura udupfire, amaze kumanyura umugati, amaze no kurema Eucharistia nyine, nibwo yagiye muri Getsemani, ariko asenga gatatu avuga ati Nyagasani igizeyo inkongoro, akashaka abigishwa be bamuba hafi ngo bamufashe gusenga, agasanga bose basinziriye. Natwe rero mu Eucharistia Yezu arashaka ko tumusanga kugira ngo tumutwaze ako gahinda k'abicu basinziriye batamusanga, ngo bamusenge, bamumare irungu aho ari mu Eucharistia ntagatifu. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.